Pizo nun moi le zoram mi puite. Tunlai chu pizo nun ni lar boka hantiri le te ang. Mitam tak chuan kan nuin kan ho ema. A khosak dan te kan soi se la kan demron luai boka. Chen khat mit chu kham khopang. Ma se tu na hi chuan ngai dan nge tak ka nei to. Pizo nun ni zekhel hi kan ram Christian te nun dan. Pathian ming lam chunga kan ril ruwa dan te. Alanga moya pathian kan soya. Kan nun dana alang lo mai nilavin. Kan tharau nun thlingin aron shilfia nan ni per hian ka siya. Ama hian thok tuwa ti achianga. Mitam tak an nui lain kei chu kan nui ve thei lau. Sa kwa na mga kan nun zia tam tak kan thup chin te le. Kan in chay le khosak dan te. Dan tur lau ang zongin kan vek ani hiti mai turin Christian inti te kan nunga. Bible pakhat ringa pathian bia te kan khosa hau thei to lava. Biak in khataloi te po pathian niya in khom hau ma ila atu ka changin kan kho hoi zonga in ang lau le a. Ko shan rong bol tu te le Sunday school zirtir tu te le. Ko shan ani na chatak tak nei ten dot le thu tak polin party in be na tuala ashat shata changin. Abulum lai an chang zel boka. Nimin maya rui chin le misuhal tia khotlang point kan en nyam te la chuan Sunday tu ka biak in panchak lau khopin micha a in ngai ten lau nui ve boka. In nim nan kan in soi sel don chuan tlingreng kan nom lau kan ti le si. Mase kan du zong te laka kan du chele le bok si. Han soi thui de wila pathian te chuan riruwa lo ma en kan tia kan in nem le a. Kan riru la achut ti te lua bok si lau. Mi nun dan dik lau mu thei deuh te po hian an nun dan za pui hi an mu thei bik chuang lova. Kan sam rong thlengin van tang put ang pudu lau. Kan ti dang lam ta chu ni hi. Sual na nei lau chuan deng ro se kan ti le mai do nem ni. Kan ngai dan kha. Comment section lama intar lang le cheu te ang. Say